Kaparish laj pro hinin kesngi kapraterik ujemang arhajar arpawar kelayo ban pli batkirku ya kawai kaying mani hakashnong ku kon perda. Hakani kesngi la sedang da kamas bakuj belapin minta di Isolation Provincial ke Shillong Province ifada Paul O. Lingkod hakajing adon lang ifada Gedwin K. Kurba Parish Priest Kamaujrong Parish ifada Anthony Malay Assistant Parish Priest but ifada Sylvester Sindram. Ida ibamagi penpun apakah kau jumpi dari daun pensi berkut. Hawa kemalasi kesu yakintin bahwa umansi berkut on sawan kira halo jengka ni hapo jengka bahwa ulau kun wan sakat sepun udai jong mensi berkut. Dasar sotai teligelan ia kata menjauh dari dong hakni ngalong ke sakri utrai tokan orang hanya katkum kakin jome kan orang hanya katkum kakin jome kasuka mobe ia kata menjauh dari oh Jisu uwan apa yang kemalasi hatu kelebat kamu yang beri hatu kelmat kamu ngalong ke sakri jome hakni ngalong ke sakri jome hai itu kelmat hi oh Jisu uwan basa panjang apa kamu yang kami pada itu kelmat kan bakamalasi kapun yang kuon kendai benai Marsen wan putra Jisu apa kamu jangka Pemarsti wud kandai jadi kat Elizabeth Pokoi. Maka ya snow na Gabriel pemakaru rapun kon lan riunai. Abaka yo Jisu. Jisu metawan long dok long senamaka. Jisu lay kon jauh play. Maka pemarsti kan selang kat mi jauh play. Pemarsti dah kemon ke bawah, dah kemon ke bawah kami na kata kesenang kaya kelai kenta yang pandai pansakri panyarap ya ke ini sebab koi kelai kenta pansakri ya kiwi nama kong hakni ngalong kasakri jong trai to kan long hanga kakung kli kemi marsen peng kata marsen orang Jisu po jaka Jisu walong dorong sama maka wut kami pandai pansakri ya ke Elizabeth orang kami kecil punya kal ada kelemak orang kami nama kelada riu penai nama kali Elizabeth dan trapos nem kerta ban pun Yohanes Baptis di komen kepada dia kadang lagi jingkot kebo beri wakot ya kemarin si Jisu bagi kemarin desi bakum juru habau Jisu rawancang lagi pertai Awalai posem wa imma kamara disi bu Joseph Pokoi bakum juru hakmo ba angel ulakat ya Joseph Pokoi haba nomor Joseph bakamar si ialang sama dari kepo bakinya tekin bakinya poi kapoi man ada syua kata rei wajib ya kamar si balang kami jauh tra Jisu Jump,
ringkat pengiman kasih hakajing im jongi Jisu melong ublei jongi Jisu melong kenra jongi Nadu neng syaka percay mewan yang amat jongi Mewan ban telat im yangi najing terang kapok Jisu melong ublei jongi Jisu melong kenra jongi Sugar kuya ime ipa yakiren men para Namarga dailing bajongki bangi layut yang yame Jisu melong ublei jongi Jisu melong kenra jongi Suba itu long yangi kikin na batik sni Nang bangin nang banti burong yung lay uban adrong Jisu melong ublei jongi Jisu melong kenra jongi melong kenra jongi melong kenra jongi Hadian jong kemas ladon kejingat procession Maria bat kejing mani sakramen. Lapen kut ya kani gasing dagi cultural program beper. YG yang disabi ng kalimat ng Sao Petrus. Kita tahu sabi ng kalimat ng yang disabi Sao Petrus. Punta Yesus lasang banduay dan kena begini dijual di kentian. Bilang u Petrus kalau jong me ngantai ya kabalang Terang
Nakaliang Don Bosco Media Network layo banyakran by parish priest ifada Gadwin Warba. Nakaliang Don Bosco Media Network layo banyakran by parish priest ifada Gadwin Warba. Ibalaya tu baka jing syedrehem jung kiriu ngat hakani ka snong hamtam kiriu rangba klapen long iki bahalor bantay kani ka yeng mani ka bapaka hadien bon senam. Pratarik jung ubnai me arajar arpuar kadai ka sngi ka bakerpang haka parish latkro namar hakani ka sngi lawan kerkhu ya kani ka yeng mani hakani ka snong kukon pradar ngi deng sai daw for the provincial for the Paul Alfenro Langkot kani ka snong hangne hakukon pradar deng sai kalong ka wei na kisnong ki basurahem hadu kata hakajing dei bakajing longniam ngiyo i bakani kisnong ka pher na ki kisnong namar kani kisnong na lap ngasem baki babun ki balet yemane ki kirang ba kamper na ki kisnong kirang ba nyar ki bamju le yemane nyar wei arla pendon na ka sispa henrei kala sim kia hadu kata pat na kani kadaw kabalang kala persang ban thau ki but kilat kumno ban penyo kay mane ka bakham he namah ka por munsua kay mane ka bangidon kari ka parit bat ngilap ngisyam bah ka poslap ki biru ki habyang sabar habda satri ka poslap ki habyang sabar ban sai ka jing de tha jo ka telang sa kani kasnong te ngilaya kren bat ki bahalo jingi bat ki provincial naka provincial house ka provincial council bat ngila persang kat bakol ka bor ban panjing rap naki kakanu kalat bat menta kajing rap kalawan balas sedang ban seng yo monong rim ha kani ka snong yo ni monong jepi mane atu pratarik banai Oktober arja arpuwei bat menta tang hapon ru banai tam katu kan isngi nilala pan sakhi ya kani ka jingdon jong kani ka yemane ka bi tenat ka bi songkun hab ka kipa jong belai kumdan kam su ban yang sabar ka poslap kumdan kam su ban sakha ka potlang kila ban rung hakani ki mane ka bai songkun ka bahe pamita ka lawan sakhi da ki hajar ki beriau na keleng sodong ban ya wan simenta hakani ki jing ku ya kani ki mane ki pai rung ek jong kani ki snong kin long kinong ai men simru ya ki bai pat ki pararang ba ki beton hakeleng sodong kari khasi namangi siam babun rang ba hi ki khamsim stik ya ka jing long niam le hang ne kini kirang ba ki pher na ki bai pat bakani ka long kanoksa ka ba maki ki laban ai om tang ya kani ka area sa kani ka parichungi legi laban ong ya ka pathehi barok owe